jangan kebu nih hayalan kelingan waktu jamanan wong loro numpak motor boncengan lawas kita hubungan isi ora seimbang apa mungkin kula bakal dikawin rumasa kula iki wong miskin banyu mata nitis ora kerasa ati kerasa larang sundemen ditinggal sampat ning sapa gula rindu sun kelayu pengen ketemu senajan kula sekian aduh-aduh nekat diingetin nunggu sampian lawas gula hubungan isi ora seimbang apa mungkin kula bakal dikawin rumasa kula iki wong miskin sundemen ditinggal sampat ning sapa layung biru kula nyuwun dibantu rindu sun kelayu pengen ketemu senajan kula sekian acuh
yen ana layu biru inget pujaan kalbu ning hayalan kilingin waktu jamanan wong loro numpak motor bonceng.
mesem-meseme senajan irit dukakan hulane delepe.
saban dina mabok bae. Kudu inget ning masa depan, aja nuruti nafsu setan. Minum-minuman, mabok-mabokan, rusakin badan. Masih mending kan mabuk dunia, bisa nyukupi keluarga. Aja mabuk nih, minum-minuman, bisa berantakan. Coba pikirkan, dipikir gini, apakah akan diisin? Wong mengkaya lah kaluye, saban dina mabok bae. Kudu inget ning masa depan, aja nuruti nafsu setan. Minum-minuman, mabok-mabokan, rusakin badan. Masih mending kan mabuk dunia, bisa nyukupi keluarga. Aja mabok nih, minum-minuman, bisa berantakan.
asal si gede kasih sayangnya. Wong rumah tangga senenge duduk ning harta benda, kesetiaan saling percaya saling terima. Nanging jalungan dukangan sisi sarane, pengen si gede kasih sayang. Percuma ganteng, percuma sumuki, lamun nyakiti. Sing kepengini asal si gede tanggung jawabe. Wong rumah tangga senenge duduk ning harta benda,
lir umpamane selamat berpisah kanggo senawasi laut putih si dadi saksine netese banyu mata duniba ora kerasan duh mimi ning gedungan arep sahabat ning sapa gula ora berdaya. Gawe kelingan tutur sapane nglambi apa mimi pengen goni rasa kelingan tutur sapane banjur petung lir umpamane selamat berpisah kanggo senawasi laut putih si dadi saksine netese banyu mata duniba ora kerasan duh mimi ning gedungan arep sahabat ning sapa gula ora berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Setata Cooking. Assalamualaikum, gimana teman-teman? Apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya, di video kali ini jalan-jalan di perkampungannya diiringi dengan lagu Kaper Tarling Cirebonan. Oke teman-teman yang baru bergabung dengan saya, jangan lupa diklik subscribe channelnya, like, komen, silahkan di share ya. Semoga terhibur dan bermanfaat. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, dari mana saja nih yang sudah hadir, terima kasih yang telah hadir dan bergabung dengan saya di channel Setata Cooking. Oke, buat teman-teman yang dari luar negeri ya, para pekerja yang dari luar negeri, terima kasih sudah menonton nih lagu teman-teman ya, diputar ulang di channel saya, semoga terhibur. Oke teman-teman, nanti ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.